Sinlung Pictures YouTube channel changchin thar thlir tu lenga thatu hai in reng in ni thar chibai voisun thado ni ko kumsang hi le som ni paruk thole ni changchin thar pungin ngai thlangai ti apung tu zemsel songote ni som ni le pasari sung khentangan ni hungin kuki mi som pali hai chu voisun khan himdam taka insu anni manipura nampani kuki le kacha naga hai kara tukum kumbulti ngang thoka buina fe meka limta thlapurtar in som pathumnia ngam panikara mi manizar in rem tang pek tonna alo uma akhintinga rentanga hailai mi som pani ve in suan lo ni taboka inglai jing hin voisoni chen khan kuki mi som pali hai cho kacha naga hai kuta rentangin an lo uma chun kacha naga mi paruk hai cho kuki hai kuta rentangin an lo umani voisun thadau ni ku thole ni chanungdar thumle mini som thum paruk vel khan kuki mi som pali kacha naga hai kuta rentanga hai cho senapati CSO hai ni puile sarkar mi mule fit ngeya hindam taka insuin taphau kuki village lalpa kuta hindam takin anin hlan so mane kuki mi som pali hai hi ni som hi pasari sung veng vong naga village volunteer hai kuta rentanga uman lo nia voisun khan hindam taka insu an lo ni ta ani voisuna kuki mi som pali kacha naga hai kuta thoka hindam taka insua hai cho thangtin len chongloi pautin kai chongloi lun sei chongloi kai mang chongloi hengun sei chongloi luntin lal chongloi tonggo len chongloi segin lun chongloi semin hau chongloi paugo hlung chongloi haumin lun kipgen lamgo len kipgen thanglen mang chongloi le thangmin len chongloi ha hi anni kuki mi som pali voisuna insua hailaya thangve pautin kai chongloi in arilna mi som hi pasari sung veng vong naga village guards hai en kolna hnuya anuma fakding hai thatakin an pek baka sillefen punsil blanket hai khom thatakin an peka chun fakding dang khom thatakin an peka lomumati thu arilani limta thlapur ni som pathumnia in thoka kuki mi som pali le kacha naga mi paruk rentanga lom hai chu hindam taka insuan ni theina dingin nam pahnia in thoka pol ran CSO ran han theitopin ngenna phutna hai ansima nipui lungoi loin nurna hai an neya protest hai an neya total shutdown le economic blockade hai khom veitaman lo pung ta Manipur state sarkar khoma kuki le kacha naga nam pahnia thui tu hai the angin alo dora rentanga hai an kuta la ve hai chu himdam taka insu an ni theina dingin state sarkarin ngen na hai khom alo sima chun security force hai malakna neipuin combing operation hai alo neipuya himdam taka sansukan ni theina dingle himdam taka insu an ni theina dingin state sarkar homa theitopin central security force hai le inthuin ma khachen kha alo lagvea hing malak na popo hai zara kuki mi som pali kacha naga hai kuta rentanga hai chu voisun khan hindam taka insu anni tin la in khel kherno ni anle tu hin kacha naga mi paru an unga chin fit ni lo hai hi ingtinam ni ta ngata kacha naga hai chun kuki hai kuta rentanga umangin anin tum jing boka anni lesa mi paruk an unga chin fit ni lo hai hindam taka an hukir no ni chun Manipura kuki le kacha naga hai kara buina mekhi zulting apan pei theino dingam ti chu zona lin tak ahung ni ta ani losin thwa fe kuki mi pakhat ka phlum voisun thadoni ku thole ni khan Tamenglong district sunga IT road anti na hun tuilang area hum sunga kuki hai chengna lasan khuwa khomi pakhat pu hau khogin lovum chu losin thwa afe na lama mel hi loral thum choi pol han nun rong takin an lo thatani ai thulak nan atar langdanin poi tho tu hai hi NSCN IM le zom na nei Zaleng United Front Kamson group hai kun hung ngei dinga ringtlan ni thu atar langani thina tu pu hau khogin lovum hi apa hing pu khu kam lovum le anu hing pi hling zanei hai an ni a anni hi
Tamenglong District IT Road Tuilang area humsunga Lasan Village antina hmuna chengan nia pu hau khogin hlovum hin anu meile anaw pakhat hai amak sanni tuta chuma Manipura kukile kacha naga hai kara buina suka kuki hai khu kuki hai chengnein kacha naga han anruna ansuksi ta hai pole kuki mi lesa kacha naga hai kuta thita hai po update hungtar lang na laiti Vaisuni chana kacha naga han kuki hai khu anrun ta po parit atling ta chung highlight chun gampal le haijang ke songlung litan sarai khong songphel mulam lancha molnoi kharam vai pheile loibol khulen ha hi anni songphel mulam akhan chengling som pasari zet kacha naga han anro pe ka kharam vai phe khan chenglein pathuman ro pek boka tuta chuma nai taka loibol khulen an run chuma khan chenglein pasari zet anlo ro pek ta ni tuta chuma kacha naga le kuki hai kara buina suka kacha naga hai kuta singna chan kuki hai mi som pakhat voisuna mi le antling ta ni anhing hai hungtar langeti thangboi mang lunkim theng khogen baite lelal sidlo pawmin lun haulai reverend v sidlo pastor pawgolen sidlo reverend kaigo lun lovum pulet khongam haukip pitin mary haukip pa jangmin lal haukip le voisuna thina tu pu hau khogin lovum hai hi anni hand grenade bomb thanim tok tak chet dara thir si zorna zortum numai pathum mananni voisun tholeni khan Manipur Singzamai Police Station humsunga chingam makha leikai hmuna vai hai thir si anlakna anzorna hmun dor pakhata pangal numai pathum han diesel auto rickshaw thir si thanem tok tak phurin zoran hang tuma dor nei to han thir si hai chu anhang endigna saib sunga inthun grenade bomb threat darsa thanem tok tak anhwa dor nei to hai chun ringla lain police kuma report an peka police han endignan nei lai jingin forensic department hai khom amuna fein endignan hang nei ngala suizui na sin fe puidingin bomb threat darsa haile pangal nu mai pathum le diesel auto rickshaw driver le diesel auto le Singzamai police han Singzamai police station an thlen tang ngalani nipui wantlang laya ral thum choi hai muna huna kam ngal ding Director General Central Reserve Police Force Gyanendra Pratap Singh in Manipura tuta deploy umme Cobra personnel hai anhu puina akhilna nipui wantlang laya ral thum choi an hu hai cho anhu na huna silaya ka naldin an thritira chubaka tulsung mi hai lungril putdan khri thimpui takpuma sin thodingin Cobra personnel hai cho an fui bokani MBSE huya HSLC le HSSLC compartmental le improvement exam result hai cho jin khado ni soma tlangzar ding Mizoram Board of School Education chun jin khado ni som nilai ni chonungdar som panile achen vekhin HSLC le HSSLC compartmental and improvement examination 2026 result tlangzar tuma result hai chu MBSE office Saltlang le MBSE regional office lunglei haya mu theini ngata chun hing website www.mbse.edu.in le www.mbseonline.com haya en theini bokati amamo hai ta dingin result bu khom inchok theini bokati chubaka hing contact number pani 9863883041 le 9863 722-521 hai hin office kai hunsung result hai cho ngai ven theini bokati tin Mizoram Board of School Education aizol thusukin atar langani Manipura amasatak nadingin National Investigation Agency Exclusive Special Court Manipur Chief Minister in ahong zani thadawniri thotani khan Manipur Thobal District sunga khangabo muna Thobal Kota Exclusive Special Court Manipur National Investigation Agency cho Manipur Chief Minister
yumnam khem chan singin hongna aneya Manipur Chief Minister chun Manipura dinga ahmasatakna NIA court honga hin rorel na indik pek na konga system sukhratu melung poimo tak ani thu atar langa hi ma NIA le inzom thubuya Manipur puting panhlak klein hai chun tu hin Manipur sungya dan huya thangpuina andong theita dingani tin Chief Minister hin atar lang sa bokani Mizoram in thok Rajya Sabha MP candidate ni Panihan ringum na thu antim Kungklung ding thadaw ni Som Parit kumsang ni le Som ni Paruka Mizoram in thoka Member of Parliament Rajya Sabha MP in thlang na dinga zani thadaw ni rit kha hing pek lut hun atop ni alonia zani thadaw ni rit chen khan candidate pahin mingan pek lutani candidate ding ni Panihai chun zani khan returning officer Zothan Sanga Ralte Assembly Secretary ma ringum na thu anlo ti mani Rajya Sabha MP in thlangdinga hin ZPM candidate ke laltluang ke machun limta thadawninga kumsang hi le Som ni Parukhan returning officer kuma nomination alo theluta MNF candidate Pizo Thansangi marin zani thadawni rit khan nomination alo thelu ve bokani Tuta India Prime Minister Meena Chellai pu Narendra Modi cho jing thadawni somkhin India rama Prime Minister ngirmun chelso tak ani dingani ti chu veisuna chanchin tharai hung suklang the highlight atopna tak dingin ei lahung tar lang sa vakani ole chanchin thar ngai thatu hai jinga chanchin thar le in munok sang dingin damna tha lo hau sang ro